Vidi šta ja imam. Wow, what is this? Šta je ovo? Šta je to? Let's try, come. Ko je to pravio? Jao! Let's try. Wow. Hoću ja? Wow. Daj umoči. Thank you. Jel će ovo lepo? Wow. Lepo? Yeah. Jeste. Guys, you know what is this? This is pomegranate and beetroot labna. Drugari, ekipa, ovo je cvekla sa narom, pavlaka sa cveklom i narom. Zvuči čudno, a? Ali je vrlo Very healthy, very refreshing. The way it looks is wow. I cannot explain more. Prelepo je, stvarno. Najbrži recept, mislim, koji ćemo vam ikada dati za nešto što je unikatno. It's so unique, right? Yes, it's really unique and believe me, it's really refreshing. I osvežavajuće. Lije, ti se sviđa? Should we give the recipe? Ćemo im dati recept? Should we? Alright, you will get the recipe Stižem soon. recept! Reci im čao, uživajte! Ciao! Okay, to make beetroot and pomegranate labna, we're gonna take first labna. You're gonna put it in? Yes. Prva stvar što radimo, uzimamo našu pavlaku, ajde da kažemo da je pavlaka, nešto između pavlake i krem sira, labna, na Bliskom istoku vrlo popularna. I onda Lija će da je stavi u svoju času. Lija, you're gonna put it while me and Daddy are doing something else? Okay. Okay. Do it. Put it here. Dok Lija to vadi i stavlja u našu času. Let Daddy help you. We're gonna empty this in one bowl. Let Lija do it. Lija, you do it. Tell Tell Lija. Daddy. And we need one pomegranate. Treba će nam jedan nar, dok Lija stavlja svoju pavlaku. Jao, što je lijepa pavlaka. U času. So mommy gonna cut this nar and we're gonna use the pomegranate seeds in labna. Ja ću da čistim nar i ovo ćemo stavljati u našu labnu. You'll help It's Daddy? nice. It's nice. Wow, it will be more nice when we mix beetroot and pomegranate, okay? Okay. It's a very simple recipe which makes the labna very different from the regular labna and it tastes more healthier than the regular ones. Ova pavlaka vam je u principu, mi smo ovaj recept vidjeli u radnji, verovali ili ne. I, Lija, nemoj da nam pojedeš sve, treba će nam. Možeš da jedeš nar, želiš nar? I ovo je jako zdravo, a ako volite pavlaku, što da ne malo da probate nešto drugačije. Mi smo ovo našli na merenju u našoj radnji i oduševili smo se i probali smo kući da napravimo, jer uvijek ne nađemo sveže. I eto. Ja čistim nar, ali Lija jede svoju pavlaku. Then we need one beetroot which is already boiled. Treba će vam jedan cvekla koja je već skuvana i očišćena. I sad ćete vidjeti šta će Anthony da uradi s tim. I would really recommend for you to use fresh beetroot instead of using canned beetroot because canned beetroot has preservative and you are killing the point of labna being healthy. Da bi moja pavlaka bila zdravija, mi se trudimo da ne koristimo, kao što kaže Anthony, nemojte da koristite iz konzerve
nego potrudite se da sami skuvate i da sami napravite cveklu. Okay, our beetroot is boiled and we have peeled the skin. We're gonna grate this into our labna. Are you ready? Evo, naša je već skuvana i ovo ćete bukvalno na tanke, sad ću vam pokazati kako to izgleda. Da stavljate u svoju pavlaku. I dalje čistim nar. You gonna help me? Ne znam da li možete da vidite. Aha, evo ga. Znači, bukvalno na onu najsitniju trenicu ga istrete. We are grating it in a smaller grater. It's a finer grater actually. Leah, mix it now for Daddy. Start mixing it. Leah, stop eating. You ate half of the labna. Show them your face. Show to the camera how much you ate. Show them. Ooh, how much you ate? Jesi puno pojela? Jesam. Ti si super. Gotova konačno. Okay, I'm done too. Si jela? Ajde sada vrti. Ja još da ti pomažeš, tati. Mikse ga. Još. Još. And can I help you? Yes. Okay. Now we're gonna mix it gently. Sad ćete ovo sve dobro da izmešate. Ovu cveklu što smo stavili. It's getting a lovely red beetroot color. Vidite kako crveni. To je postaje pinkish. Prelepo je. Yes. It's pink. Yes. Yes. It is pink. Yes. Now we're gonna add the pomegranate into it. Sad ćemo dodati naš Leah, you'll help me. naš nar. Put in this. Ajde sa rukom i ubaci. Bravo. All. Još. Bravo, Miša. Još. Kao ti pomagače. Šta radiš, ti kuvaš? Kuvam. Voliš da kuvaš? Yeah. Nije jeste, nego volim. Okay. I will help you. Put all. Okay. Then we're gonna give a gentle mix. Evo ćete sve da promešate And i da date nekom da proba. yeah, ready. I gotovo! Ta-da! Tada! How's it taste? Elija će sada da proba za vas, da vam kaže da li je to dobro, da li to išta valja, ona je naš degustator. Je to dobro? Yummy. Je Tell them. lepo? Yummy. Yummy. Ovo ne treba da se prevodi. Eto vam recept, ne može biti brži, a ovo ne može biti lepše i fantastične stvari. Mi smo se stvarno oduševili kad smo ovo otkrili. This labna is really good for summer, and to have it with bread, toast, crackers. It's really refreshing. When you eat it, like you can't stop eating it. You can see that. Tak, kad krenete da jedete u labnu ili vam pavlaku, ne možete predstaviti da jedete kao što vidite iz priloženog od gospođice Gomez. Lepo? Hvala što ste gledali. Thanks for watching. Stižemo sa novim receptima. Ćao. Ćao! Ciao.